Zašto biste trebali piti pivo? Ako pijete pivo svaki dan, evo 5 pozitivnih učinaka na vaš organizam, srce će vam biti zdravije. Istraživanja su pokazala da umjerena konzumacija piva može koristiti srcu poboljšavajući cirkulaciju krvi i smanjujući rizik od srčanih bolesti. Imat ćeš jače vode. Pivo je izvor silicija, bitan mineral za zdravlje kostiju. Umjerena konzumacija piva može pomoći u jačanju vode, smanjit ćete rizik od dijabetesa. Neka su istraživanja pokazala da hmeljno kreft pivo može imati blagotvoran učinak na osjetljivost na inzulin i pomoći u prevenciji dijabetesa. Imat ćete bolju probavu. Pivo sadrži dijetalna vlakna i enzime koji mogu pomoći probavi i ublažiti povremene probavne probleme. Bit ćete manje pod stresom. Umjereno ispijanje piva može biti ugodan način opuštanja nakon napornog dana, ali budite oprezni, bitno je piti pivo umjereno, u protivnom može imati negativne posljedice na vaše zdravlje.